Assalomu alaykum. Bugun 23 noyabr 2025-yil. Şu 13 baş Arashan urgaç kozlar satılат tuğanlar. Bardığın den soğuktары zınk. Açık свет, светлый. Kuyruktары бүт разрестері менен kuyruktу тике. Açık. Parametrlar boyunca 6-7 aylık kozlar. Arasında biri 5 aylık. Mo başın götürgen. Joğun. Kulaqtın jatışı mıқты. Kuyruktu. Бүт urgaç. Карбоностор барында мықты. Бойлор 75-тен 77-ге чейин. Kulaqtары 18-19. Линиялар боюнча берде Графтын линиясы, Легенданы кана Безухидын линиясы бар. Грузиндин 2 козусу бар. Козулар. Карбонос. Açık свет барында. Белдери түз, бутуголу жоон. Адресибиз Карабалтада, Панфиловский район. Булардын баалары 25 миңден. Бардык жакка доставка кылып салып жиберебиз. Жол киресин төлөп тосуп аласыздар. Жазга утка даяр буюрса иншалла. Мына козулар. Айка күн жак айдап койсоңуз. Карбонос мыкты буюрса.